State Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kili Kaparman Adun 2 Arni vote kere gamai ke padubon 2. Chintong MSC constituency BJP candidate Pradip Rongpi pen Kili Kaparman election booth committee Asaihem Kangpu. Karbi Anglong Autonomous Council Kili Kachapahai Ponji apan Congress Asongta Dode Sangse pen vote ke hangamai padupon. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Sami Sonaris Rahangpi non Arjuita Birdang Donpen Ada Porpai Krehini Apor Malompen Korkanti BJP candidate Raju Tiso apan ke Pahai Ponji Pura Assam Education Minister Himanta Biswa Sarma Wurdam Deadpen Puthot Mahamaya constituency BJP candidate Lunsing Teron apan Ongdung a vote ke Palong Ponji apan Sildharampur Patua Klamalong Minister Dr. Sharma pen vote ke hangamai padupon Lapen Bangso Phi Haragat constituency alongta vote ke rek amai padupon tu pusi Birtalong. BJP candidate Lunsing Teron apan vote ke hang pi amai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Haraghat MLA Joyram Ingleng MLA Pius Hajarika Pendanglok ke Ongdung atum Chitongtun Mohamaya constituency along Ningkan Koan Peno ASDC lapen Congress Chari Deda Pisitame cutting tour away India Angkang pi along PM Narendra Modi nang Chari Ded pen api kidu kelak arada tumapan Kamatha Pon lapen Ahawar Tina long kedo self help group atumapan sitami ametang kipar charjap pon thekji apan tangka suring ko rapo piponpo tekok tiki no kangthong amekawi atumapan sitami achiklo jonwang tangka suri si panong pon tanglo pusi mayalong State Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningjepon lasi Delhi along ta BJP state along ta BJP lapen Karbi Anglong Autonomous Council along sitami BJP asongsi charipon nangpo Lasi kewangji wosik nipai create roxy arni nangli tumador ke sunai avot Lunsing Teron mate poduma puop along vote pira pahai pon ikpo pusi mingthelo pusi rat along Minister Sharma pen ningje pon tu bangso mai along bang inkora isi independent along Kachirabdun atum BJP along Chingbedun si poduma sai tikidun West Karbi Anglong District Number 3 Chintong MSC constituency along ta non kewangji Karbi Anglong Autonomous Council kilig along Rachari asong atum anta dode sangse pen vosik nipai create roxy arni aparman vote kerek pon asai ke claim pon par om plublo lapuson si kedam tang Congress candidate mate MSC Pradip Rongpi lapen non ke Bharatiya Janata Party Chintong MSC pen ticket kelong dun 2 Pradip Rongpi ahin penta lapuson vote kerek asai claim pon lo Chintong MSC constituency angkang along Kadokawe polling station create roxy ando lasi along tin along ta isi election booth committee asai hem along Kangpu asai dengpon lo Kangpu pon amai along Joy Singh Bongrung Sarsing Ingti Radip Ronghang Lunse Terang lapen local mohila Yuwa Morcha Rong asar the atumpen chenglok ongdung arada tumpen chitong dunsi bangso amai along RDP dun rinti Halabu Maya long Pradip Rongpi ahin pen kejai pon ke non Narendra Modi Prime Minister akemang poriborton pu along ilitum kachelar ke akenang sot lasonsi ki claim kedam kamatha ta kachelar ke akenang sot athe rong rup lapen hawar chelar nangji pulote sarkar pen akerap akenang sot lasi sarkar along dodun pen ansose Chintong MSC constituency along ke paching turji apan pura non kewangji council election along alangli phan ongdung award pen pahai dun lote sarkar pen kerap long vekji puta jaipon che kelele doan se tabe nili si chok chelo aposi non va ke chapachok tuna asia ki mila ba se pube pen male tum ke non pudi bang pi phan pe hai te lote itu male kristian nang phan ke to boko ke mathari no nang kham delu hai te da pino posi da thang hai lang Nele tumro ma control mesen apike sara nang kham hai lo komada BRC lo komada rong lo gun ke long le hala banga ho te bakka ke polo lo te long le Itu an kami dalam semua agenda itu Prime Minister kamatha alogo sedong dosi ala elektrik kita an BJP long launching BJP long siapa Abdullah BJP sarkar long kaplan tang long alogo elektrik cerap long kita tang elektrik by election homoy non hejong by election homoy Dr. Mansik Rocky pada elektrik BJP akhirnya long dan BJP sarkar also siapa tang dia panalang di pale itu pahai dulu Karbi Anglong long non hello first time सरकार के सेम कोन को लसी लासो होत बांग के बीजेपी तुम बांग का अपरांग के क्लेम गवर्नमेंट तुम को आन मा के क्लेम लाम तो से के क्लेम ई भान बांग के नॉन पेंदा चिसिक कोन लो
Bogasan LAC angkang arlo Bogasan Borjan Sorpathar Diopani pendanglok Bogasan LAC angkang Congress award ke hangamai ke padopon jiapan Bogasan along MP Gaurav Gogoi nangkahongri. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang katebok Boma Jog Congress Racharia song atu metanga song armu katepap klang pon jiapan Lapen constituency angkang arlo kedo atok ano wrong group arlo kedo kiduk kisung arada tumpen kacingki citan damjia pansi songa hinpen mang ponlo lebang so ke mang pen Bogasan along MP Gaurav Gogoi nang sunsi Karbi Anglong Autonomous Council a constituency along tin vote ke hang apong ut vote pon ar je upojukta manuje hohai pabo lage উপযুক্ত আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওচৰ মানুহ আর অঞ্চল কিটাই যে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি চেষ্টা কৰিম কি আপোনাৰ সকলো ওচৰলৈ যাম মই বিশেষকৈ দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই আজি ময়ো আপোনাৰ সকলৰ আজি এই পবিত্ৰ অঞ্চলত আহি পবিত্ৰ নামঘৰত আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মৰম আৰু স্নেহ বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাতৃ প্ৰতি মোৰ বন্ধু লক্ষীৰাম ছয় ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আপুনি সকলে আশীৰ্বাদ কৰিব এই দুই আখাৰ কৈ মই ইয়াতে নিজৰ সমুম বক্তব্য BJP asong atunke kachiparoka lapen khei hejan angbong ke thak lapen arona teng ke pavir asong pusi pherangke karjupona hut MP Gogoi pen ningjepon তো BJP দল বিজ্ঞাপনৰ দল কথাবিলাক শুনি আমি ভাল পাওঁ কিন্তু ৰাস্তাটোত কথা দেখা নাপাওঁ নামামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলে কি বহুত আমাৰ অসমৰ মানুহ উপকৃত হ'ব কি উপকৃত হ'ল মাজুলী মানুহ কি উপকৃত হ'ল নিমাতী ঘাটৰ মানুহ কি উপকৃত হ'ল আজি তেওঁলোকৰ জাতি মাটি বেটিকতা কয় আৰু তেওঁলোকৰ হে প্ৰাৰ্থী প্ৰতিনিধিসকল আজি এই অঞ্চলৰ ভিতৰত কাৰ্বি নন কাৰ্বিৰ মাজত জুই লগাবলৈ কাজিয়া লগাবলৈ সংঘাত লগাবলৈ আজি চেষ্টা কৰি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি এই আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই BJP দলৰ বিভাজন আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ ৰাজনীতিক বিদায় দিবলৈ তেওঁলোকে মনটো বনালে Wo signify po arni prekja madim along World Environment Day katalon ponason thotsi wo signify truck arni ada porpai kep malompen Additional Director Soil Conservation Department difu along the World Environment Day talondun Matipung towar krong thom kachitok adung kedo Soil Conservation asai hemalong World Environment Day pachaton dunsi thengpi aklim ke asai dengpon Bangso asai along Soil Conservation asai pu Additional Director Jiten Malakar in charge Difu Division Office S Terangpi Borlangpher Ranger Osini Sharma atum chitongdun laso porahut prekjam NGO atum aphanta thengpi aklim kepa e ponji aphat thengpi aklim somar pipajir dunsi thengpi ke e kenang sot alam the than pachini pon Ruvet dibok উপলক্ষে আজি আমি ইয়াত গছপুলি বিতৰণৰ আমি প্ৰগ্ৰাম লৈছো আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ অধীনত আমি প্ৰধানতঃ আমি মেডিচিনেল প্লান্টছ আমি বিতৰণ কৰিব বিচাৰিছো Birta bangkela puan sekang toniklo langi bom tha cut news channel tumi thakmi kurang tu